mayam kurimjari notice window paringai na sandokjaba thorom election special da mayam bu kaisam ya fona ama magdani ko khomna ikong no kurumjari amasung thagachari ngasi khoina ngasi khoina pudun laksari ba special guest asi Bharatiya Janata Party BJP gi spokesperson oibiri ba oja laimem Basanta Sharma oja Basanta bu ama magda da taram noksari amasung thagat phongdokchari chillo matam kai topiraga lapi bagi damakta hanna thagat phongdokchari oja Basanta ina aham balang ba wahang dingasi khoi home minister Amit Shah lame Manipurda yamno miyamga tillaga gathering matamdi yam kuina wangang mai sa ti phangide minute 13 makhai ramki sa nganga mi aduda Manipur gi maramda wa mayama manganga me maru ina priority da khoi Manipur gi integrity ngakani Manipur da thu matamda peace langane habje masi kyamu yamna chumba wafmo bideno ya phaba ngasi honorable home minister Sri Amit Shah ji gi Manipur khongchara si Manipur miyamna khawrang na ngaina badu Manipur miyamna na kiba hojik leiba tangdu leita dar ba film sta kana bu mi kharena di tongan ba separate administration gan hire usta Bharat ki home minister oina lai je mana ngasi khumi si BJP ki campaign gi wana te home minister ni lai se na home minister amodi mathang da sungsoi soi na sarkar pairak la ne hariba Bharatiya Janata Party leader mani leaders na yamna mayak sing na clear na minute ma khai wa loi to sumna khagi minute am khak tang da haiba magi special su Manipur gi apun gi saktam kai roi Manipur bu karama ta thukai ba ngamroi haiba wafam ma tham ki ba se khoi Dala Dali BJP Congress Tete Political Party election ki wan natabada Manipuri ama oina Manipur nungsiba miyoy khudimak ki khwaidagi tungjaba achuba khudung chaba ma ngasi Bharat ki home minister laga hayam base ngasi ityasik oiba thodok amani ityasik oiba answer amani aduga masai home minister na magi basanda sahi samagi yankhai gi mamangda exile tawraba bandi oina laikhraba Manipur gi Maharaj Kulachandra gi Mongfamsu Winina Kanotoga Manipuri Kagi Tawaju Takraba Duga Yamna Marueva Hugi Andamani Koburgi Maun Harriet Pu Maun Manipur when Kiva Aruga Congress na Kulachandra Amudi Rani Gaidinunda Kanta Sanman to William the honor of the BJP Matum the Tawiga Haba Itiasu with Toguma put organizing and Givido Asigi meeting Dugi Yamna Achowa Sigin Pianova Pazaka Masakamani Matam Matam Yuba Kogi Dala Dali election in Magi and talking about counter to the way I curse you out of Mapumoni Yangabada Congress na Hauji Paliba Modi is a Hitaragi among the Mogi Sahitaramagis Hason Toki Dr. Manmohan Singh Prime Minister Oiba Bharati Sarkar Amaleme Haiba Sarkaruna Makogi Matamgi Manunda Lupa Koti Lising Kutravan 39,000 crore sanction to Bharatiya Janata Party Modina Sason Sarkar Sing Matamdana Lupa Kul Lak Magali Sinkun Manipur to Pesha Tadai Havana Kennedy gave Kase Manipur Makta Bharatiya Janata Party na Pan Sri Modi Sarkars na Toramba Tabukutoga Hana Palamba Congress Matamduga Tabukuto Niki Kenaba Pesha Tadabi Sangam care to Kenaba Adua Siri Birena Chief Minister Weraga Bharat ki Home Minister Amit Shah Bharat Sarkar laga in a life permit system GPU Masina Manipur solution Winiga Haiba Wafam Singo Nasi Magi meeting the Paleva Birena demand to in a life permit system Bharat Sarkar Piraga Manipur the constitutional safeguard Manipur Citizen Amendment Act and Arsigana Kana issues the Citizen Amendment Act na Satlaga Bharat ki Lema Sangamatam the Atopo foreigner Mamam Sangaga demographic if you Kairakanika Haiba counter servicing the inner line permit system Manipur the Salaru Rabunina constitutional safeguard Manipur Lema inner line permit system si Layrabunina Citizen Amendment Act na Sangakadu Mian Sami tops up foreigner Singuna Manipur came to Soro have to Maging a Sigi Basana to the President Pali Lenana Sri Tongovum Sawa a Kogi BJP candidate a see Mapabung Sawu Nasi Amisana meeting to the Yampadan and Singi Adugamagi the William contribution to Nasigi meeting to the President Tambi Pabung Sawuna Bharatiya Janata Party nga sigi oiba BJP ki office se mana BJP de kathol ko sacrifice to ko aduga magi raj career da kaya yamna Manipur miyam gi torom Bharat ki torom hybrid sing bagi ityas ko batang ma bu thoga Sri Basanta BJP ki candidate se masisu icham jamba mi me ta thador ko nate ma masasi
सरकार की थबक तगी IPS तगी तोकथोए हैरगा मा कथोए हैरगा कनोदा राजनीति की क्षेत्र से संगागा एजुकेशन मिनिस्टर ओरगा फजखरबा एजुकेशन की थबक मयाम सु मागी मतम द तौरमी हाइबा यार ममतान खंगल आगा ngasiगी कनोदुदा मिफम दुदा अमिसाना थंबिखि लोनना खोगी भारत की प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट 70 टाइम्स लाइक हुफुरा हन लाएबा अदुगा खोगी कनो से यूनियन मिनिस्टर 700 टाइम्स लाएबा अदगी मी मैम की कानबी भारत को मैम सु हायरगा मणिपुर को याम फजब अमगा हाय मणिपुर सी माना करप्शन दगी मनिंग तमलबा मणिपुर मोय हाय अदु कनावंबा कांग्रेस की कई होरन कनो अमिशा की विजिट लोइखर मतुंगदा काउंटर तौदी यावी अदु अखोन उबु याबसी अखोई ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ना मणिपुर से करप्शन दगी मनिंग तमबा करप्शन लेत्रब लेबा मने हायरमगी मरुब मरम खरदी आई बैकग्राउंड ने तेतक थमजगे श्री बीरेन लुसिंगबा बीजेपी सरकार ला मतुंगदा ममांगी कांग्रेस सरकार की मतमदा तौरमदब मखंगी पैखायद उतुंगदा ममी खरा कोन उबु फंगी करी उबु फंगी कनांबा IRB की थबक खल्लबा खोगी कइनो अमना रिक्रूट तौरबा मियोय अमना अइना IRB की एग्जाम से थारुबदा सिक्किम द तिंग आइबु खनबीरे अदना खोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर बीरबु थागब फोंदोकचरी अदि अइना प्राइमरी की ओजा लोबो मतमदा अदि कॉलेज की ओजा खनबो मतमदा आई सिक्किम द तिंग आइबु खनबीरे अदना श्री बीरेन अदुगा श्री बसंतबु थागचरी गा हाइबसे ममांग द पालंब सरकार अमगी मतमदा थोखिबा थौदोक नतेबा याम नुगाइबा वारी अमगा लैया करप्शन की थबक लोग तांगदा श्री युमनाम खेमचाना रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की मिनिस्टर ओइबा मनुंग अस्ता माना मागी RDPR की एग्जामिनेशन में तौवे हाइवे एग्जाम से नोमद तौगा निमित द हाइदो एबा अदुना मागी सिंजमगी कनो हाइबा तारे केंद्र की वाकर मोदी पखाजी थारे मो यावक्रे खोगी ऑनरेबल मिनिस्टर खेमचान लागा हाइरेबा कइनो तमो खोई थबक कनो तौगा हुजिक लौरो हुजि हाइदो सिबो केमता ngang खरब मतम ग लाइहुद्रेना सुवाइन तौबो गवर्नमेंट ने वैन मयाम द थमजरीदि ngasi अमिसाना उरगा हाइबिरमिसे श्री खेमचांग मुगी थबक खुलो अदुगा श्री बीरेन की IRB लौबो मतमदा अदुगा अते अते थबक हाइदो मतमदा श्री बसंत की ओजा लौबो मतमदा हाइदो को मतमदा तौगिबा उगिबा मणिपुर की मियामना मद थबक खलबा मियो सिंगरा मागी इमुंग नु फैमिली सिंगना अखोई करप्शन याउदना सिक्किम द थबक फंगे हाइबने सिंग मयाम मा खोई ngasi अमिसाना हायम बदुदा हाइदो मदु हाजिन मनते ब्लॉक तो मनते मदु अखोई की कनोना याइफबना सु उबिखरब गाक्तनी मसी अहान राउंड गेन स्वाइन थमजगे अኛ लाक्सनिंग क्वेश्चन वांगदी ओजासु हाइग्रे कोई मिसान ngasi हरम बदा कोई मणिपुर दा अथु मतम दा कोई प्रायोरिटी जे अथु मतम दा शांति लाहन बजनी अदुगा ओजा हंगनी वखमदी चही फारक दरोबा था तरमा तो हेले नोंनी ले चही फारानी मेगी तांगुम ददी हौजिक फावदा तंगदु लैता हंदना शांति दा थंबंग amdraga बोट लाक्तोरेना बोट खोमबगी हाइजलिनी खोलिनी ना मीना हाइनरक यारोद्रा सामतांग जेदुजा हाइनबदी यानी हाइदि इलेक्शन मतम ओइबनिना इलेक्शन मतम द लागा ngang रे हाइबनिना अदुबु इलेक्शन मतम ओरिगो हाइरि वा असेंग वानेबा अमिशा की थमोय दे हाइबा अमिशाना बीजेपी की लीडर इन होम मिनिस्टर ना हाइबा वानेबा अदोम दे येंबिगदबनेबा अनिसुबदा हुजिकी शांति पुरक पाइबसे नोमोदे त शांति पुरक पाइसी याबो पोत नतेबा अदुना मागा साइगी स्पीच द अमग यावरमे नागाकुकी की राइट और वायलेंस है बी 750 सीखी अदुगा मैतै पांगलगी नुगाइनदब थौदो थोकला मी चाम सीखी अदुगा कुकी पाइटी की बी 395 सीखी हाइबसिंग दो कांग्रेस की मतम थोक वांगतने अदुगा मैतै पांगलगी खरबदु नतना अतै दि सही तरुक का संखी सही मंगा तरुक चंगी हुजुसु कंटिन्यू खनब लोइ स्टिल सथरियब मोइसिंगे अदुबु बीजेपी की अमदी कइनोगी अमिशाना हाइबदुदा पलमदरसु मदी कई पंदगे इलेक्शन मतम गे यम तेनबा मतम सु कोई बारी कोर्ट ऑफ कंडक्ट की ngang याबा यादबा मैम सु लेबा अखोगी पार्टी ना इलेक्शन द ngang याबा वा अदु खक्तने थम्बिजे मदु नैननबगी ओइना तवगे कोई मखागी हुजिकी इलेक्शन जे जून की तारीख मरी दा हाइदो मतुंग दसु भारतीय जनता पार्टी ना पीस पुर करे तो कमाई पुर कदो रेस्टोरेशन ऑफ पीस तंग हायम बइवानी कमाई तौनी हाइबगी मॉडलिटी ना सिंग बदुदी मदु अखोगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइबा श्री बीरेन अमदी लाकदो अनबु सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी तान रहेगा मदु अथु मतम तौनबदु ngasa मा हाइबदो पंदी पन मिनिस्टर ओल्डर मैम पुल्लगा अखोई थ्रू डायलॉग त तौगनेना अदुगा हाइब सि तौगु मतम दा अखोई
मनपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सिंगब याब मनपुर ब्रेक तौगदब अमत यारोय ना साइ थमगदना अखोय मतम चंग हेगद अखोय सही कुन कुंथा चंगदब नते सिदि था खुदम वाना हायबदा जून की तारीख मरी दा इलेक्शन हायदो मनुंग जून 10 की मनुंग गवर्नमेंट से लाकन खले भारत के नव सरकार अदु लागांदा बीजेपी नौजी टारगेट तौसी एमपी सामरी की मथक्तनी एनडीए की ओना बीजेपी मतम 375 ना मसी अखोय 2 मेजॉरिटी फंगदा कनुगी रिफॉर्मेशन सेक्टर दा constitution amend tawgdaba bill aso khar tholakaneba madugi bill sing tholaba matungda aduga tholakri mamang go su khogi manipur gi hujiki kaino si priority da kan hona jabani na jungi tha loyakba adwai da di hojik loi wasna tam atoba kaino ma saruk ma shanti gi micro da sakla bu mi ngam ura gane habadu di suaina thamjege oja khogi oja masan habere khogi prime minister na notice yam nungsi humdra la kumbla kre 7 times kumbla kre do to pa union minister me amna satri la kumbla yam la kre manipur notice pu yam na khanbi hai bane ba ado ja anya sida lang ni mo homdi koi notice nungsi ba sida manipuri nungsi ba yaudra bra prime minister na ngasi phaw manipur da lakri ba je hojik lai ba figam sida samatang de kamai khumbi kana ba lakpa laktaba nungsi da lepe yaro nungsi da ba laktaba na oi hairgadi congress ki matam da sunga la amda ba prime minister ga lai khine akhoi di prime minister la amaga handa ki irang tho matung du da gi di mayam na su mayam hai bise congress si nei bjp ni si nei kara si nei bio group mana prime minister da lahning do maram nei ba hai ba mana kari hai ga kan da prime minister na kamba manipur da laga naga gi jaga kuki gi jaga da ta mai tei jaga da ngam kan da atop kangrup ki miyoi singna la ne ta logo mai tei da la ma kuki se me ga hai bu ba kuki da la mai tei se me ga ba thok ta gi ne ba sai su so prime minister level da duga la to sma gi thabuk ti phajan ta we ba ai khudam ma ni dang haje ge bharat ki parliament house da no confidence khana the prime minister na manipur maram da ngasi amisana haibu wafun dong to hai gra bane ba prime minister ma thabo ina tawne na haire manipur ka hello khalo manipur ta ai amadi ai party ai government lepi haibu yam action haibu pot na ba ani subuda haibu pot se red fort as haiba bharat ki indian independence day gi handaki 15 august hai ne ba adu chumnage miyo kharkhag mangdan te bharat ki miyam du piba mi ko samni fu du piba magi bason da magi paujen da haibu pot amne ana prime minister manipur nung sinu si de haibu mamdi budget hapai go paisa mana magi mari de ne minister tharak diba mana manipur dum ta yeng iba mayam se masina kaya yamna prime minister Narendra Modi na manipur nung sige aduga hana gi hujiki haiba ai ngasai hajanjan hanbu tare lupa ko lising kuthra ma ban gatang pirangi ba kenogi Congress ki prime minister duna manipur nung sibaga lupal kuro lak amaga lising gun piri ba prime minister na manipur nung sibaga manipur yai phanu ga taw karana hele bududi huji madu election da akhoi electronic voting machine da madu gi mandate pe kadu ne ngai le ne mayam se basantana hais ne sumbra nataka to ba ngasi gi tv room sida atop political party ma gi mikhal ga mari le ma gi agenda sing thamnara mani mayam amana akhoi si tawe du tawe na aina cheng thamjai sini congress su sason tawkhre test tawkhre bharatiya janata party su test tawkhre manipur miyam na bhai ke mayam na test tawna ba ani se u khre ba congress sason manipur ki sason congress sason tawba matam da manipur yengam gi dam to mona thadara mai ba mona tawri ba thabu khutau duga bharatiya janata party ki Narendra Modi lusing ba sarkar na manipur ki tawri ba thabuk sing asiga Shri Biren lusing ba BJP ki sarkar na manipur ki tawri ba thabuk sing siga mamang da palam congress de atai de political party ki sarkar ne tawrum ba sing duga kana na hena manipur yai phana ba thabuk tawbuge haibadu di people na decide tawna ra ne ba adugi phol du ne ba khoina june ki tarik mari da ubungam dorise Misalnya hai ba wafum madana handak lakdori ba tani pansuba Lok Sabha Manipur gi ngadi BJP versus Congress nate masidi akhoi Manipur thugai ba pamba kanguga Manipur bu kanba pamba kanguga ni hai bagi manunggi ba nunggi ba wan thokse sabasana kamai kai yai phaba handaki taran pansuba bhai ke Lok Sabha gi mikhal asida election manifesto ani puthokna re maruin ani si hairabani na Congress na Manipur thugai ge toba kanguna toba demand do adugi chap manaba ansara ma moina political and administrative settlement na Manipur gi hujik dai ba irang si solution pura kani hai na iba masida hai ba political and administrative settlement hai bisidi Manipur thugai ge hai bane ba madi apply report ai election jagi BJP gi na akhoi Manipur gi apun ba saktam ka hello hai re
NRC continue to only see a manifesto that hide the one house in Mapan, the Tabu and a Paikala Ulagare, Assam Ule, Manipur, biometric season at the Ukuli border, Kuzipudi, Kamzong Hagre, I go to Azabu Manunda, refugee Mayama Tamiraga, Makogi biometric messing Kanuga, Sinaga, technology, I'm Sinaga, Tamupasna, Masi, exercise the war wherever. NRC Manipur, the Sadan Abugi, Han Kontang Tangbore, Aduga Manipuri, Sajiwa Zelda, Mapandagi, refugee habitat, Pargal, Neon Kangon. Kind sang be infiltrated sing the puzzle like a tambo hotpa, Ado Makogi, Marina, Chesang, Tabu by Captain Gutawusna, NRC, Lakanabugi, Manipur, the Sadabugi, Hobugi, Kadumi and Gu, Pangaduga, Nasai Habi, Hangi question. Manipur Tugainaba, Manipur Kainaba group Amaga, Manipur Kanaba group Amagi Marita, Mikalaji Tanam election not between Congress and BJP, Amsumi, but as a party, Maga groups na Manipur Kanana, Kolengan, I couldn't see Bharati Pradhan Mantri Narendra Modina, Bharati Parliament, Amadi, Parliamentary one with the Pantopa, Indiagi, Akogi, Independence Day, the people of Manipur Kani, I know Manipur, the Lepi Havduna, Akona BJP, Mikey Tamza, Manipur Tugani, Sona Manifesto, the Hariga, Monetauri, Baduga, NRC, got a phone, Hariba, Hugandi, NRC, a phone, Hariba, Simati Sonia Gandhi, Congresski, President Kage, Sasita, Singbam, Hariba Singu Yankanda, Manipur Tugagan, Lairaba, Aduga, NRC, Anabaya, Lairaba, Congress, Amadi, Manipur Kanaba territory, Manipur, Adum. Fazana Lakan Shengan Leva, Birengi Tim Amadi City, Modigi, Timasi Manipu Kanaba, I could left it with Kontanga do Sami Sanama do Miam the Tamamani. Congress Amati India block the lady of political party, I think I may am the Masi Manipur Tugai group near Namakoy direct Hydragasu, Nakoina, Haibu Doliva. Nakoina, Haibunati, as I direct Palaga Hiramne. Karina Hage Gaza, Congress, I mean, India blocky, Ati party to Hybrid Oboje, NR system of Western Canona, Communist Yadamne, CPI, CPM, NRC, Mona, Haisi, Yadam, taking a day. High with Dharmatar to the Audaba, as of Dharma Mukayahonde. Aduna Maramorgamo Yadabanish, Adu Haiwa, Mona Haiwas of Dharma to the India, Pakistan, not India, Bangladesh, Kaido, the Yauzel Ramneva. Aduga, Hudik Loksaliba, Dharma Massasing to the Pakistan, Afghanistan, Amadi Bangladesh, Minority in Otlaga, majority in Otneva, Kangu to Sonda Pura, Kudong Japi, never. Adu Moina Pusaniva, Kangu to the Aswanda Modi majority, Manunga majority is one a deva. Aduna, Hansen partition pereta India Kaido Kibomatam the partition matam the talk of the war, Hujita Mungona, Adu the Kudung Japi, the Uamneva. Maramaduna, Yam Sing clear in the Tambotani, Aduna Nekona BJP, Handaki election manifesto is the Akoi Sankal Patres, the Kona Hariba, Sungsho Shoulder uniform civil court, directive principal of state policy, the Yauba, Mari Nifuga Mari Suba 44 Suba, Masing the Yaubani, Hojiki, Hogi, Kanosi, uniform civil court of the BJP Nahutoponate, other BJP Nahutoponata would want BJP Adu, Dorada, Torpas, Ramta, Tobino, Masi, Balaki Sanguidan, the Yaudana Han and the illegal reporter, I could Batazanta Partina, uniform civil courts, and then Habiduna, Hayawai, see the Toraka of Burum to the Pop, no way. Congress ki dazu yaw deduga BJP ki dazu manifesto the NRC je yaw dedu ngasi home minister la dazu hairam di NRC tangse aduna ozana de happy di NRC manipur da sanhan gani BJP na ju claim tori ayambala ambas population ju happy masing do hona gani na du home minister la da palamagadi phagada na kan ni miyam du pan biramdre ati matam manu oiba adi ani subada NRC se continuation process ne hana India si tasing pada 1949 di hubungan NRC sana bersih. Aduh 1949 the same bersih Yarwe nama harga India na ganetrik persen set pada 1951 lagi set pada na sovereignty panggung matungda. Ahal itu election stage ini olah base ya 1951 tu olah 49 dah tahu jadi kesu Indian sih je kau citizen define tu matam dah 1951 gi base ya sih olah tahu deh. 51 lagi NRC sana begitu sekali bertrain sih. NRC lejar ke susu tahu itu mana dah Subna kaki Bharatiya Janata Party Atal Bihari Vajpayee na Prime Minister oiba government na 2003 da amukan na hodor paneba NRC je citizen gi definition je sahi asusun ta hode 2003 da hodor ko gi amu mayam se kauru NRC NRC ni sing mathang da ani suba NRC je 2019 da Sri Narendra Modi ji na Prime Minister mu oira kanda
citizen amendment bill le puthok ta mung singhale haiba bill sidadi exemption clause kare yawre sahi tara maji india da lege damni magi citizen gi haibo tension lege sahi manga da handara akanda sahi manga india gi karai no phum amda adusu Myanmar yaude Bangladesh ne Afghanistan ne Pakistan ne haiba country ahum masida laiba minority dharma chapa kanglu tu ne ba minority ga somda india block na india da laiba minority uiba bjp government na uri di mapan da laiba Bangladesh da laiba Pakistan da laiba Afghanistan da laiba minority kangbu sindu ne ba india da laiba dharma chapa hu khaiba mi kanglu kano country ahum kanglu si india da han wi wafam ne ba exam tawri se haiba exam san da la ba matung da Bharatiya Janata Party matom da ngai sai hobudi hajer se NRC gi dam ta chela ga 51 da lai ga Bharat ki citizen define ta ri makha ta ba 2000 ke 2019 ga la ga supna khaki India pum gi yeng ga su asam matom da ne ba NRC gi satna na gi thabuk oi pai khat pau ji hauji atom state am ta ta de ado Manipur da di huji siribiri na lusing ba sarkar na Manipur da thoni da thok matung da de yamna sathi na mayam na yadri ba singari ba adi infiltration ma foreign ma khuchang hai ba jaga sing identify torga moi khara ga moi gi bunker semga kanu khajil laga thamaga moi da biometric sizinadna moi gi thabak mayam tawudu Manipur mayam na khangba ubiri ba dunia na Manipur da NRC gi process thari hai bi di swine thamjege adu ko zamana khoi maitei singna yam kuina demand torpa ST demand torpa ji matang ju khoi ngasi home nesa lakona ju perbiram bre loina na mamang da home mission hai ba wafum da ju hojik Manipur da mamang sei gi thoning da thodok me gi tanghom thoki ba kanglup ani gi noi da ba khana ba ji ju khoi high court ki order amadagi by high court na khoi state lenga recommend taw na ST je recommend taw na thau hai gi dagi mine irang ji thoki bani na hai bani na khoi home minister na khoi mitei je ST at this point of moment da khoi mitei je ST phang matam oidri haina loba ya ba myam na ST batang da BJP gi ba khoi standing asai ngarang khoi gi BJP candidate ro jariba Sri Basintan su thamga khoi support tawi ST maitei ni ST oire podudi adu de ge na khoi support tawi si ST gi wang te nate ba BJP na khoi tawi se BJP na miyo kanglu ani khoi na uye ba India sta za dharma ga mari lai ko lai ba ba miyo kanglu omga ina khun ba ba miyo kanglu omga aduna ST oigera AC oigera OBC oigera scheduled caste oigera ina khun ba kanglu duna mai magi hujiki AC gi ST gi OBC gi minority khudung chap sum law laeba aduna laeba ba kanglu si sum namthar ga laeba haiba namthar bi ba laeba singduna front row da laabu tam da chakhut pa nation mo oigene se BJP ga khoi leng da ba phire ne ba aduna ST oisnu OBC oisnu adagi kainu oisnu any jati handhabu oisnu paisa paire mo mana criminal ya ma lai du wa ma sala ba ma kana ba mata phangro ba handak la karo sarkar sigi ano wori formation ma khoi tawrakani uniform civil code sana kanda reservation khara dadi akhoi athing bala ga ne ba ai si khudam moina ST hai se ba basanta se aina karupati ne ai sa me ka da laik tam mi ai gi sa Delhi gi sen state banda laik tam hali ai sa akhoi mu ni ISU oinen lai doine ba ai sina ST gi ming sida madu yarak ta na ta rickshaw driver ST gi mugi masa do mana IS found ba IPS found ba maung da reserve ne ba khoi ta ko si BJP gi aduna ST na solution na te ba khoi da adu maitai gi hujita lu ST gi demand se di Bharatiya Janata Party sen pa che khoi sa wala du masigi sogli bisna su ST gi mioi ina khun khar khar gi khudong chabal phangine lawna ba moina sumba ma khangi reservation du di BJP ni ya de ba akhoi na tawdu si di taseng la ba ton ba som ri so ba forest of the poor do phanro da lang na ne ba khoi na pura kado ba reformation si den ke madu jun gi tarik manga gi mari matung da anowa MP ma'am ka da jun tara gi manung di government am lai gini madu da Bharatiya Janata Party da Bharat ki ma'am na thajaba thambiraga sakti sinak ta ga di sungsoi da uniform civil code se Bharat ta sanna ga ne thamjege zamana khoi FMI te free movement regime je hojik che hojik scrap tawrabra tawdribra jing miyam da praja miyam na confuse hoje khoi home minister habdi tawragani haibne ba masi officially tawraba tawdriba hujik officially tawre khoina ngan kano tawudo irang tho mutung sida September tha mutung da gi am phajan tawre kamai tawre ma ubi gane uji hana asame phanna ambo border da hujik madu gi mohod kano BSF na sil labane aduna BSF na sinbaga asame phangi thabak ku tawu BSF ka khara khena bulai
ꯃꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ BSF ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯅꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BSFꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ나 इनफिल्ट्रेटर मैम हई मी मैम कनो तबना कनोदा अखोई मी अम खक्कर चेंजलंब खोलंब तौबा अदुमबदी थोकपसु याय मरक कइदा अदुदी पृथ्वी भंगुदुम तसु इसुम थौदोक्सि अदु मैक्सिमम लेवल दा पंचेंग दा संगम पोतुम हुजि सुंदौ तौगिद्रे अदुना समना हारबदा हुजि अखोई बॉर्डर दा इनफिल्ट्रेटर चंगा की तुजुं पोकर हेबा स्मगलर्सिंग थोलकपा ड्रग पुसलकपा अदगी अतोतबा नुंगाइतबा थौदोक मैम नोंगैग मैम पुसलकपि थौदोक तुदि मैक्सिमम लेवल दा हुजि पालिबा सरकारसना कंट्रोल तौरे अदुगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ना BSF कांगुन ngai haraga hujikti hanagi akoina मेगी तारीख अहुंगी ममांग दा उरंबा भारत की म्यांमार की ngam बॉर्डर दु ना ट्रेन थमसगे ऑफिशियली FMR जे स्क्रिप्ट तौरे ना लोब यारे प्रजा मैम ना अदुदी याम नोंगाइबो वफम नै तारे उजाइना मथंग लांगनिंग बदी ओजा खै कनो हाइतर खै खै ngasi अमित सूगी मतंगदजु सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन मतंगदजु हाइबिरमद्रे खै प्रजा मैम नोजि हंगरिजे तसेंगना मसे सूजे एक्सटेंड तौरब्रा तौद्रिब्रा स्टेटस कोड लेब्रा सी मतंगदि ओजा so far my knowledge is concerned hanagi suspension operation tawna basing dudi magi matam helakanda tawdabani na extend tawdre as this laire na logani ma hanagi magi oiba condition duda लौगने बको नंते एक्सटेंड तौद्रे हाइदि आइसाना दिसाम तौरमबनेबा खुलाई थादोमबनेबा अदु खुलाई थादोबदा एग्रीमेंट अंग लोइनेना थादुइनेबा अदुगी ममिंग दोइ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन न तौरमिनि सोमना कंदैसु आर्मी न कैना मोय मथकता खुद थाब खोबद तुए अदै सोमना कंदैसु खोइ इंडिया गी मायोक्ता अदगी कनुगी मणिपुर कमांडो गी मायोक्ता खुन खुद थाबद तुए ना हाइनगिबदो मदुगी कनु साइन दु तौनद्रबनिना एक्सटेंड तौरत्रबनिना अखोइ मोय हाना की फिल्म दुदा लैरे अव हादि सु लेत्रे न लौरनेबा हादि मोइस का स्कूल मन हाइरागेबा कनाव सु याउब कांगुदुना मोइरांग याउरे खलोबा कनुदगे सुराचंपुगी बॉर्डर दगे कोइगी कमांडो न कने त फारने हुजि मोइ अदु हुजिकति नोंमै कापदि अदुम कापदि लेपक्तरि सिदे एक्शन लौबगी प्लान गुमदि लेबिब्रा नोंमै कापसि अखोइगी हुजिकि मे अहुंगी मतुंग द थोबो थौदोक्सिदा काप खक नतबा हानगी ममांगदा सु मैम कापगा लेबा अखोइगी मैतै मसेन ओइबियाय अदि अतोतोबा जाति मसेन ओइबियाय फाबसे त खुदत ngambane te फासु दम फायेबा अन ngasi कापमिन ngasi da फाबदि मि नोंमै पाइरगा चलि पोदिना मदु फाना बोन द अरु मयाम सु थेंगनमगन दुगा मतम मतुंग दुम फाय मागी टेक्नोलॉजी मैम से चाखल सैटेलाइट मैपिंग करी कई मैम सिनरग लोथम खोप मैम वार डिक्लेयर तब नतबना हुजी सरकार नत्रग कनो खुद चाद मैम लेगनी गवर्नमेंट मनी कन्फिडेंशियल कनो पोट पब्लिक डोमेन लेब याद वाम होरे पुनमसिंग लोई लेपखिने हजिक सूजु चनद्रबनिना पइना आइन हाइजनगिस हजिक नोंमै काप हौरकपजे हजिक इलेक्शन दि कुइरक्तरे मतम याम सांगना नोंमै कामनरुद्रबनि हजिक नोंमै काप हौरैजे अखोइ अमित शाहना हागी वफम अमुदा अखोइ मणिपुर इंटीग्रिटी जे काइबा सुंया यारो एट एनी कोस्ट हागिबदुना कुकी मिलिटेंट मैमसिना अदुइ वफमदुदा सौबगी ओइगदोरिब्रा अदुदी आइदा खुंबा यारो कुकी न कई खनगे दुदी कापी दु कुकी ओइरमदबसु याय नत्रगा तोपन ओइरमबसु याय अदु कुकी न ओइने खलगसु कई कापी नो दुदी मोइ खंगनी मरमदी मोइ वाखंदन तोगान पोतम लेग्रेबा कापी सिं कापी दु नुंगो खोल मैम दु होय थुगाइनगन मणिपुर काइनगो तौबुदी ओइरम बियाय मोइसु तौगुदबु तौरिबसे हुजिक्सी अखोइना मोइ फाना सिनने रोय करो तौबु नतबनिना आइना बीजेपी की प्लेटफॉर्म दगी XYZ कनाव कांग मम कन पल्लगा मोइना तौबुनी हाइबो वादुदी हाइनिंगदे अदुबु आरानबा तौबु फत्तबा तौबु मियोसिंदो नतक काउ ओइरो मदुदी मैतैगी अदगी अखोइगी बीजेपी वा नतबदा पृथ्वी मियाम अमतने यारो अदुम बारानबा तौबुसिंग अदगी थुगाइगे खलिबो मोंगसिदी लाइनसु यारो अदोंसी होम मिनिस्टर हाइबिरम बम दखोइ बीजेपी थारिबा कैंडिडेट से कोइ ताउ पर्सेंटेज कइगम काबा तारगदि माजे हेन अचौबा अमु हनगने हाइजे मसिगी मनुंगी ओइबो वारिजे कइना माजे हम चौबा यूनियन मिनिस्टर गुम्बा मन फम पिरकपगी चांस कुम लइबिरा मदु पीबा ngamba अमित शाह पार्टी की नंबर 2 रैंक ता लैने हुजिकसे मोदी अमित शाह न लैरिउस्ता मागी बाय वर्चुअल बेस पोस्ट इंडिया की कैबिनेट नंबर 1 सी होम मिनिस्टर न ओइने मा सरदार वल्लभभाई पटेल ले खंगदे एलके अडवाणी ओइबो खंगदे हाइदी प्राइम मिनिस्टर नेहरू न ओइरसु मागी होम मिनिस्टर वल्लभभाई पटेल न ओइबदा अदि अटल बिहारी वाजपेयी न भारत की प्राइम मिनिस्टर ओइकांदा सी एलके अडवाणी न होम मिनिस्टर ओइबदा नंबर 2 पोस्ट नि मासे यामना दायित्व लौवा पोर्टफोलियो पाइरिनी माना पीने से चुमने ता हाइमन तेंग साइदो मा वाही अमसु याउरी महाकी मपाबु मोसी थौनबुन चावबुना मागी कथोखिबा मपुनसिगी मागी मियांग कथोक चखिबा पार्टी की तौरंबसिंगदो माई मचादुदसु मागी लमन सिंगनिंग खोपी वा अमसु यावबा अदुगी मथद पीदो नुपासे अचंबा चुंगलगी श्री चावबुई मचा नुपा श्री बसंत नतेबा
हाइबा पाबुंग चावगी मचानुपा तामो बसंत से मियाम की दमता अफब थबक तौवा मागी मपुनसिदुसु गवर्नमेंट की सर्विस का आईपीएस सी तोथुएरेगा कनो मियाम की दमता मा था तो सही तरुक चुकना येंगा रांसिंग से तमजरगा बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट को ओइदना अदे एमएलए लेपगा मिनिस्टर ओइरगा हाइबे एजुकेशन मिनिस्टर दो मोर सक्सेसफुल मिनिस्टर मो ओइरबा अदुम मनिपादुदा हेना भब भारत के दायित्व म पीनी माबु सेमने हायरमनेबा अदुना मसिदा एदा भोट खोमगी दमता मी अमे हेता मिनिस्टर पीने हाइबनते ममावांगदा खोइ श्री रंजन पीएबा आरके रंजन सी हम क्वालिफाइड ओइबनी मासी ओजानी प्रोफेसर ने डॉक्टर एनी मादम फंगिदुनेबा अदगी बीजेपी ने पीने हाइगदी पाबुंग जाउसो दुम पिरमेबा बीजेपी ने मणिपुर साइ नुसिबा हौगदे क्वेश्चन अमा हंबिगिदो कयाम तौगेदो मणिपुर दगी अखोगी गवर्नमेंट अनि खक लैखिबा बीजेपी की श्री वाजपेयी की गवर्नमेंट अमा श्री मोदी की गवर्नमेंट मा अनिमकता अखोगी कारिबो अनिमक लोइ पिरेबा पाबुंग चाउना मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी द काम तो मा अखोई एलायंस ते यावे इंडिया दा पाबुंग चाउ से अटल बिहारी वाजपेयी ने मिनिस्टर पिरमी मा मणिपुर नुसिबै पिरिनेबा स्वाय तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दुदसु आरके रंजन बु मिनिस्टर पिरम से बीजेपी बु लेंगाकते यावल हेरगा मणिपुर की मिया मिहुत अमना भारत की लेंगाकते यावल लगा तौगिब थबक तौसना मणिपुर बु नुंसी हाइबसे आई हौंग सागी ngang no मतम दसु कनोना याफम थबिगिबदो मदुगी पाखुमने होय ओजा अखोई हजकी मिसना जाबिरमे अखोई नॉर्थ ईस्ट साउथना मणिपुर साउथना इंडिया साउथ पे यारोय हाइबजी मसिन ताइजे हजिकु यामना सेन डेवलपमेंट याम थादरी मसिदगी हेन थादगनी हाइबगी मनुंगी बा वारी रहिजा याम तसेंगना हाइबने अखोगी 2014 दा श्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन याना लागसे नॉर्थ ईस्ट लाय मागी गुजरात सुलेपी महाराष्ट्र सुलेपे उत्तर प्रदेश ता मागी लेपी बा होमबोल अनि दु खुंतु ओमगा मणिपुर दा लागा मागी याना बा कैंपेन लाउथोखरगा अदुगी निमित लाउथोकवा कैनोदु दा नरेंद्र मोदी ने हाइबने अइदा नॉर्थ ईस्ट लाइसे नॉर्थ ईस्ट नुक्सिबगी नॉर्थ ईस्ट जाखोल कान इंडिया जाखुतकनी हाइबगी नि ना माना हाइरमबगी स्पेस तो निंगसिंग बिरगदि अइ तंगाइ फदगदि मथंग पुथोरागा इ कनो तौजगे एनकरदा याइफबदा अदुगा कांग्रेस ता अइ कांग्रेस हुंजबई वादि नते सिरि हुनबई सु दरकार लैते असिगी श्री अमित शाह की स्पीच दा कई हाइगे कांसदा कांग्रेस ना खोइदा पिरम खुदोल से मणिपुर दा सही अहुम इकोनॉमिक ब्लॉकेट तहलमेब कांग्रेस ना मोने पिरम खुदोल से अदुगा अमना फेक एनकाउंटर मयाम द मरा लेजदबी काय अमा हातखिबदिंदो अदुम बसिंदो अमोना पामिब्राब मणिपुर मियामना अदुगा अखोइना तौजरिबा अनौबो मणिपुर सेमगनबा अखोइगी एजेंडा फॉर गवर्नेंस पीस रेस्टोर तौनबो खोना जे मयाम जे थाजबिरगदि अखोइ श्री बसंता भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की मिरेब अदुगा आउटर दा खोना थागजरिबा एनपीएफ की मिरेब खोना सपोर्ट तौजि अनि जि पीदगा भारत की पार्लियामेंट थाबिरु हाइबगी यामना सेंगबा तरुबो मेसेज दुने मंगसि थमगुजिसे अदो जाइना साइ लांनि जे फैगी बीजेपी ना कांग्रेस दा मोस्ट ऑफ द टाइम समाइना ममांगि सरकारना सोरमबा फेक एनकाउंटर दा मी यामना हालमबा याम तोइना हायबा अदो तसेंबदी फैगी कांग्रेस की माइकै दजु हागिबो लेरे तसेंबदी फेक एनकाउंटर दा लेगिदो मी जे जरांगना लिसिंग अमगा चंगागा 39 गुमनि मसिदा कांग्रेस की मतमदा तसेंना लेगिदबदी फैगी हाई कोर्ट की मतुंगिनादी मी कुंथ्रागा समथिंग ने कुंथ्राम पनाइ तारे अदुना सिदैदा ऑल द टाइम कांग्रेस सुम ताइनरी जे करिगिनो ना वाहम लाइबा अदि कांग्रेस लाखनि ममांगदा फैगी ममांग पानीबा कहीं मैम हाइतारे पोलिटिकल पार्टी अतोप तोप मैम पानी मतमदगी फेक एनकाउंटर से चथर लाने कांग्रेस की मतमना मियाम उहलीजे बीजेपी ने कांग्रेस की मतम मैम से थोनबने उहलीजे करी मरमगिनो वंग चाउ लाइब समतांगदे सुमे याफेम हाइबिदो कांग्रेस मतोमदन ते खुजु कांग्रेस मतोमद चार्ज तौदेबा तौरम तौरब मिसिंगदो तौरम तौरब सासन तौरब पार्टी सिंगदो मदुगी दायित्वने हाइजेबई वानेबा अदुगा बीजेपी न पायरबा सिरि बिरेन चीफ मिनिस्टर ओरबा मतुंगदा मणिपुर दा फेक एनकाउंटर अमबाउ थोक्त्रिबा अदुई मथक्ता अखोइगी पुलिस सिंग से कयाना पोलाइट ओरगे हाइ कानसिदा कालाव बंगाउसनबा अदुगी युगा गाव कनो नहा मथोंगलम खंगदबा नगा अखोइगी पुलिस ऑफिसर द किन्नग थिनबा याखलअबनेबा अखोइ पुलिस ऑफिसर द सोनबगी नते माना सागी अखोइगी सिटीजन दो मावद ज्ञान तानन खोब क्लास पि कांदा अंगाव फैनगा भावदा उसितबगी थाकता नोइनर अबने भादि थाइनगी साथीबो पुलिस मीगा पंकाब त काब फाकाब को तबदो ते हुजिते खोइ पब्लिक का यामना पब्लिक की याइफनबा थाकदा थबक तबो पुलिस की सासोन अमा उरिसे सिरि बिरेन नुसिंगबा सरकार अब मणिपुर लाकान सदी अदुम बखनि गवर्नमेंट म पीरेन थमजबने अदुगा कोना कांग्रेस ना ताइना नते माना माना तरम बसिंग महीदुने खोने थमजरी बदुदी अदु
counter question hai tare khoi ozandi khoi fake encounter thok tare manipur da shanti leire habi uneba matam sanga di khoi andaki BJP saka khoi led by the manipur chief minister na le to la pas da dubu sahi ama muksi di khoi shanti leite ba manipur se da khoi BJP na control to bungam de peace pro bungam de ba sai matang se kamai thambi gane very unfortunate madu khoi ya je ba huzik dai fam sidi out of control ne ba government matomna sinarga nga kadaba matam duna treba sidi every individual ki daita lawudo matam ne ba chief minister da sinna thokpa na traga congress ta kano tawna kano akhoi ji blame game kan tawde si matang se khoi opposition congress adoda loin thado puna sason tawmine khuji mi ahumi matung da di tathuk tasin tawmina re hai kansda aduna ne imai be mera pai bising ta nei satra na haron sung ta nei aduga manipur mapan da legrap sing even NRI bauda akhoi mateng lawga america dagi kari dagi foreign countries sing dagi mateng pang ko man thengai du ne ba siri birenda america dagi mateng pangne america da legrap manipur me NRI go legrap manipur gi maitei di oijaraga citizen di kano ge america gi oikrap myam su pa na phuji leibo war type situation sidadi akhoi government matum da inthokpu matam nate government gi achoba akhoi daita lawjari siri birena opposition ga watanari adigi civil society NGO myam watanari adu moina misuse tawraga siri birena vote ki khudong jab lawre kaino manungda chief minister office na rega ba aran propaganda myam tawe du tasengba admaina vote ko gumba paisa nu chapi bugumba oiram taragadi kana omba piri mi duna dum haira kana bidina khoi da smain tawre kholena adum ba thogduk thogtamna lana sandopone duga hojik leidiba manipur gi yamna nuai taba tangdu leita daba shanti oidaba matam khara sidi khoi megi ahum matung da gi ko shanti leite be khoi yaje adu hojik ngarang han thoiba thogduk singdu adu mamang da september dagi ngahan gi kamna thokba thogduk gi mamang bawdam ingna leirubane khoi adu masi matam gutun tapna ton tap pharakani nomode ta yaba ponate rom nomode sar semba yagi minate semgi minate haiba dugumna aduna hoji bharat sarkar made siri birena singbo manipur sarkar ani mangna manipur gi mioi stakeholder khudim khatana including akhoi opposition members sing tanaraga atubu da santi hanjalna bo kanna khona jagane haiba ai ya phaude thamje atu baje oja charongna sahi kyam sangi dage ethnic violence अखोई एक्सपर्ट मैम ना हाई मतम मतम सांग लवे दो कोई बीजेपी साइड तगी तमोगी वखलोन तगी तमो ना कोई सका पाइबा यावबनी ना कोई होजिक मणिपुर लेबा मियाम खितमक चिंगमी तमी मिपुंग खुदिमक ना शांति ने पामेजे मसी हानगुम अखोई कांपुपिरी हेना चतपे यादबा सेंगमाई लाला चतपे यादबा सुनाकन तगी चतप अयाम जगह चतपे यादरे सिजे करम कान चतपे यारकदोइनो दुगा हाईवे सिजु होजिक हाईवे की प्रॉब्लम सिजु करम कान सॉल्यूशन पोरकदोइनो मसी community ani khana baje karam kanda shanti lakani masi chahi kya changi gani chahi 10 mung changi dra manga mung changi dra so kum kya mung changi sahi tara di masi changaroi hoji akhoi gi government ani na tawri ba target se lakadaba tha taruk se jun dagi count ga si manung jang ha gi udo mo gi shanti ma khoi urkani adi kano da true dialogue tawgani openly akhoi Churchampur da satpa maite ni adraga antragam kano na akhoi gi kuki sinau somda kwa khudong cha de ga soi mapan da chatlaga wari sanagani adum bodi hana su kayara semagala peace committee ma semaga akhoi phone jamana du haiba peace committee du sema matam da tanai ga tanade ga haiba mayam tholakna resign tawna khibdo adu de maike je phaina chakimna na Sri Amisa home minister na 15 days lakane tawm da lakhidabdo adu maram du so adu no khibane ba counter budi mayam pagdong tawna boiwani home minister na lakna bui dam tan mi thana rabu matungda magi committee semaga committee du yaw members sing do resign tawrabnina kamaina mana laga solution pur kadoi no ba sidi amisana pur kadoi solution nate akhoi manipur da laiminari ba akhoi khanari ba akhoi sinau sing sina phaminar kan da loge da po ne ba moina mapan da yengsin jaba yawa da ne ba aduna hojik bharat sarkar se amna tangai phadaba army gi kari kari ngak thong asin gi ngaksil gi report me amla abna tangai phadaba moi sing do tanar ga manipur sarkar ga athu da hojik hai baina tha tar una target tawje study ngasi ngarang thoiba thoguk sin nataba anu go shanti gi mami amade akhoi ubu phangani उजादुगा अखोई मोदी गवर्नमेंट लापदगी अखोई नॉर्थ ईस्ट आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से जगह अयामदी लौथोखरे मसी अखोई नॉर्थ ईस्ट दगी वेना अखोई मणिपुर दगी वेना पुन्ना पुलप लौथोपजे मसी क्याम कुनी चंगीगनी इरांग लेरी मोक्ति दुम लेगिदरा सही मंगा मतरा मोक्ति लेगिदरा हुजिकी मे होंगी थौदुक तु थोमद्रगदि अखोई अगस्त फाउजन द लौथोगे प्लान लेरमबनि लोइमा याम साथिना मफुं गुदुम त लोइना कैसु लेरमद्रबनेबा मे होंगी थौदुक तु दगी तोखिबनेबा मयाम निसिंग बियोबा सिरि बिरेंगी 2017 की सरकार से ला मतुंगा इरांग दि मैक्सिमम लेवल द तोखबनेबा aduna irang si loina karo ta udre ha kanda athona bomai ko ba kabui ma sama
NSN IM hai toroga hat ki ge thodu matamel do thokhi do madudagi ne ba mai hong gi je singi lam maya mamuda disturb area lo thok gi plan khoi gi sarkar na lei jeram ne ba du athona bo me sir ba matung du dagi di khoi gi sing da thamam ba game gi miyang du khong pu ne ba adu tom da ta ga di mal kamba laibuk thibu thodu to thom da ga di khoi disturb area se sing gi lo thom gi phim su le ne adu hai se sung phag la mi se hat na ne ga le ning bon te kanam ta khoi shanti pa mi khudima tangdu le tan hing paisa pai da ba leibul ta bina khun lai ra ba khoi huji haibi du ne ai kam kan swa champut cha ja kan swa champut gi khoi sinau sing ni phal kamai nu kan more kamai cha kan kangpo pi cha kan je chal kan ni matam na ya na bu matam la kan la ka ro do khoi true dialogue to ni huji dialogue to ning ba kang na wari sa ro ha bu gi ai na sinau na sa na se su ya da ne do madu ya na ba bharat sarkar ni manipur sarkar khona ne ga ai yoi na di tha taru ki manungda ahom amudi ufang ne duga heta hana dawna saru morung ba adagi sathok sasin dudi ngasai kuina sangna khanagi ba yam nungai do family mem ba bu de ta hanjan ba yab na te adu maximum level da handon jin di tawna bo gi film du ufang ne tha taru mukti minimum sangine tha taru matung di farak na bi ne ba adu tha taru si yodri ngai marak sida khoi maru ngai tera khoi makha da chapa yadam pa changwana guwahati yau ya ba yadram ina flight ticket suma man yam tang sai matam masjid na ana lai ngsa po ro school gi lain tam masat po ro similong gi economy to chap po ro masjid ja adung mari social le masi masjid ji da khoi sarkar gi maikai da gi khoi BJP na pan sarkar gi lengak da gi praja da miyam na wari ba polum achopam le je masi kamai ni yeng khoi flight ki fare je na khai ma sarkar na putopi bagi adum bagi plan yum yaw ro ga di hena phaja ga ba mali sai matan kai kan be academic concession gi wafum si masi yamna aruwe area am habdi chat ka do si akhoi na criteria kha khaido ko angang ming san bagi de si concession piu ga bo tana koi bo ko chapa du me am so yaru ji kanu gi lan manung se ju idang manung se ju foreign daga chapa adi ato to ba chop sam yawi bo khoi de koi bo chapa khodi mun ga chat bom ba dum bi shop yaw ngari ne ba mui gum ba lanai ba sa pai ba sina chathuk sain to sing gi di concession pi daga huji khai ba marona ana la yeng gum bagi adagi satri mai masing tambugumba sanaro singumba chatpagi concession di akhoi pina na ba manipur sarkar gi bharat sarkar gi sulai aduga pi su pi ga lai sana khona mai chappada di kanu hana khoi gi sports department union sports department na kanu tawuse akhoi gi sanaro sing ma pa chapam to concession ji makha da piram me ba train tong na bus ki gana hauji akhoi up to guwahati bhawo aeroplane chap ko pa concession bi wa pham ma akhoi sports department gi na lai re aduga ana la study laina ma khan khare le laina ma khal sing bo na cancer acho bo laina akhoi gi health department na board ka phamaga to sing da adum bo sing du display aduga bharat sarkar ni manipur sarkar na health sector da khona lupa lang manga phawa layeng da free to bugi akhoi gi ayushman bharat amadi CMST gi makha da to ga dum cover tawri na ka hena chathuk chasing gi mathak gi phiar gi du da natna atobodi hanagi palamba sarkar singdu da gi hojik loi ba Sri Biren amadi Sri Modi gi sarkar na health sector da aduga sana khona gi sector da chathuk chasin da di acho mateng kya pangi Oza amana ngasi khoi home minister na khoi hojik relief camp da lei ba mi yam ka balising bomdra gi wa ma chim to hairam ga de hena nuairam ga da bani praja mayam na adu relief camp da lei bisu oza hojik se nuai na lei ba na te yam wan na lei masi khoi psychological problem gu ma dum thok pa yaung na rakani masi kayam kuina relief camp da lei je kayam kuina lehen gi gani natraga top alternative ma masai masagi mayum da handri phawodi tongan ba na tei cha ba jaga ma sem bagi plan gu ma lei ba BJP go ba khoi pandam se relief camp ta ga lai ba sinau mayam se moi gi mayum hana le mum phum du da hanjan hanba tangdu lai ta bu pusim da le hen da khoi pam jai se fabricated house sarga yum da adum ba khoi gi matam khar gi na temporary arrangement na te khoi pan du permanent solution ai bi si jin da di yam lai ba hai ba to thabo ut padu ya do je ingon tang bi ki ba kayam kuina le ga pisan jala kane do heta ine ta hai ya do poram ne ine tha taru tu di matam tha je ba ne adu manung da khoi maximum le men da hojik lei bi je hena phag mom da shanti purna bo khona je hai je ba yo ne bharat sarkar ni manipur sarkar na tawjiri ba khoi thak si da adu ga huji khona taseng badi suasa pura da more da khoi gi sinau sni tha jlu bu matam da achu blood shed manum thok ne ba khona
ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯒ ꯌꯣꯝꯃꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯨ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯎꯀꯤ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯔꯁꯨ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯔꯤꯖꯥꯕ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯠꯅꯕꯗꯨ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯝꯕꯒꯤꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯤꯅ ꯉꯝꯃꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯨꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯠꯅ ꯆꯩꯅꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯅꯅꯕꯅꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯇꯧꯖꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯜ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯨꯗ ꯍꯜꯍꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 19 ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯍꯦꯁꯅꯦ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯏꯀꯨꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯝꯇꯣꯝ ꯁꯅꯥꯅꯦ ꯁꯔꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯅ ꯐꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯁꯟꯇꯁꯤ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯍꯥꯟꯅ IPSꯀ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯒ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯦꯒꯦꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯁꯟꯇ BJPꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯁ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯁ ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ओके मिचमगी विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन लोक सभा की मिखल से मसी अखोगी वोटर खुदमकी डेमोक्रेसी लेबा अमगी तौदब याद्रबा ख्वाइदगी मरु ओइरबा तांक अदुनी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिएम्बल दई वी द पीपल ऑफ इंडिया ना होइने गवर्नमेंट है पीपल ना सेमनी अदुना आइगी इसागी मैंडेट आइगी राइट तो सी मतंग सी नगदवनी भोट थाददब तौबिगनु नोटा द पीरुनु मोय तरुखिदगी ख्वाइदे फैयेना खनबा मीदो नंगी महुसिलगा माना भारत के पार्लियामेंट चतोइनी अदुना नंगी ख्वाइदे फैयेना खनबा मिहुत अदु थादबियु अदु भोट थाददब तौबिगनु डेमोक्रेसी चबदैबा आमगी सिस्टम नि मनुंग पांथुको मिखलने अदुना ख्वाइदगी फबा ख्वाइदगी फरेन खनबा नंग मसा रिप्रेजेंट तौरगा चतकदोबने अनु खल्लगा अफबा मिहुत्ता अफबा पार्टी द भोट पियु दैट्स ऑल अदुगी हाई वाफुंदो हाइजरगा अखोई तामो बसंतबो अखोई चिल्लो मतम काइथोपिरगा अखोई ngasiगी नॉर्थ ईस्ट विंडो पुथोकचबा अखन्नबा प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल बु प्रोग्राम असिबु मपुंग फान बिबेगी दमक्ता ओजा बसंतबो हन्नना थकल फोंदोकसरे थैंक यू सो मच लोइना लोइना यंगबिरिबा ख्वाई पुनमकपुजु मतंग असिदा लोसिनजरगे मयाम खुरमजरी